сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми якум. салом бачаҳои азиз. салом. шумо дидед ки дар кайҳони беканор офтобе ҳаст. дар атрофи офтоб 9 сайёра давр мезананд. дар миёни сайёраҳо замини мо бо ранги сабз намудор аст. дар замин мамлакатҳои зиёданд, қариб 200 то. тоҷикистони офтобрӯи мо низ дар ҳамин сайёра ҷойгир шудааст. дар маркази тоҷикистон шаҳри душанбе пойтахти тоҷикони дунё гул мешукуфад. дар ин шаҳри ҳамешабаҳор бачаҳои зираку доно бежану манижа зиндагӣ мекунанд. онҳо ҳамсоли шумоянд ва дар ин филм саргузашти онҳо баён карда мешавад. шумо ҳам дар канор намонед. ҳамроҳи бежану манижа ба саёҳат равед. мамлакатҳою шаҳрҳо, қитъаҳою баҳрҳо, олами ҷонварону паррандаҳоро тамошо кунед. ба чистону муаммоҳо ҷавоб пайдо карда, шеъру суруд хонда, шодию бозӣ кунед. ба бежану манижа паррандаи афсонавии доно симурғ ва сагчаашон вафодор ҳамеша ҳамроҳанд. ва шумо тамошобинони азиз саёҳати хубу хуш орзумандам. کیهان حد و کنار ندارد منیژه وای بی آخر است. انا سیاره ها رو تماشا کنید. ها در آنجا سیاره زهره، انا اینش زحل نام دارد. انا وای مریخ است. انا وای افتابک را من شناختم. آفرین وفادار. وای آفتابک خندان رو است. سیاره ها در اطراف آفتاب دور میزنند. در آسمان چند سیاره هست؟ در آسمان 9 سیاره هست. سیمرغ این دایره سبز چی باشد؟ نشناختی؟ من شناختم. این زمین است. ما نوکک از همانجا با کیهان پرواز کردیم. همین خیلی خوردکک می نماید. از دور همه چیز خورد می نماید. نزدیک طرفیم کلان می شود. اکنون ما به زمین نزدیک می شویم. تیار باشه. سیمرغ این رنگ ها چیستند؟ سرخ، زرد، کبود، بنفش، سبز. اینها دولت هایند. رنگ زرد دولت چین است. رنگ سرخ دولت روسیه است. رنگ کبود دولت فرانسه. هر دولت رنگی مخصوص دارد. تاجیکستانی ما در کجاست؟ نزدیکتر که رفتیم خودتان میشناسید.
тоҷикистони мо шинохтам. Ман шинохтам. ман ҳам шинохтам. ин тоҷикистон аст. тоҷикистони мо аз кайҳон мисли оҳуи давида истода менамудааст. آفرین دوست رویکانی دانای من تاجیکستان را شناختید. мо тоҷикистонро аз осмон тамошо кардан мехоҳем. این طور باشد تیار شوید، پس در میپریم. اطراف زمین را باز یک مراتبه دور میزنیم. ана ин қитъаи австралия мебошад. австралия манзараҳои нотакрору набототу парранда ва ҳайвоноти зиёд дорад. ин қитъаи антарктида аст, қитъаи хунуктарини рӯи замин. дар ин ҷо одам зиндагӣ намекунад. антарктида макони тӯлену хирси сафед ва пингвинҳо мебошад. акнун қитъаи амрикоро тамошо мекунем. амрико аз ду қитъа иборат аст: амрикои шимолӣ ва амрикои ҷанубӣ. бубинед, дарёҳои амрико чӣ қадар пурмоҳиянд. дар дашту ҷангалҳои амрико маймунҳои гуногуншакл, юзу паланг, лоси чамбаршох, уқобҳои баландпарвоз, хирси ҷангалӣ, барзагови бизон ва гургҳо бешуморанд. бубинед, ин лаҳза мо дар фазои қитъаи африқо парвоз дорем. африқо қитъаи басо гарм аст, биёбонаш бузург аст, ҷангалҳои сабзу беканор дорад. акнун навбати тамошои аврупо расид. дар дашти сабзу хуррам оҳучаҳо мечаранд. ду силовсин онҳоро назора мекунанд. бубинед, хирси малла бошад, ба тарафи тамошобинон даст меафшонад. мо ба осиё расидем. тоҷикистони мо дар қитъаи осиё ҷой гирифтааст. дар ин қитъа маймунҳо, намудҳои гуногуни мор, уқоби баландпарвоз, хирсаки зебои панда зиндагӣ мекунанд. ана боз ба сарҳади тоҷикистон расидем. оре, мо боз ба сарҳади тоҷикистон расидем. зебоиро бубинед. кӯҳҳои сарсафед, ин роҳҳои росту мунфаршу ҳамвор, дараҳои сабзу хуррам ва дашту саҳроҳои шодобро бубинед. боғу майдонҳои сарсабзро кӣ дорад? душанбе, хуҷанд, хорух, кӯлоб, қурғонтепаву истарафшан, исфараву ҳисор шаҳрҳои бостонии тоҷикистони моянд. онҳоро тамошо кунед, ифтихор намоед. мо ба канори душанбе, пойтахти тоҷикистон расидем. фуруд меояд. симурғ, дар дунё аз ҳама зур ту будаӣ. چی خیر؟ мо ба киштӣ савор шуда ба кайҳон баромадем. ту бошӣ бе киштӣ парвоз кардӣ. боз моро гирифта оламро тамошо додӣ. мо аз кайҳон тоҷикистонро тамошо кардем. симурғ дар олам аз ҳама зӯр аст. در عالم از همه زور من نیستم. از من هم زورتر هست. аз ту ҳам зуртар ҳаст? بله هست، вай кист? бовар намекунам. لیکن من باور میکنم از من هم زورتر هست. охир вай кист? зудтар бигӯ симурғ. شیرینکان من، به این سوال من پگاه جواب میدهم. барои чӣ симурғ? мо ҳозир донистан мехоҳем. برای آنکه این سوال دشوار است. باز امروز ما خیلی چیز را یاد گرفتیم، دیدیم و شنیدیم. ما دور و دراز سیاحت هم کردیم. شما خسته شدید. не симурғ, бо ту мо хаста намешавем. اگر خسته نشده باشه، رفته به سوال من جواب پیدا کنید. جوینده یابنده است گفتن. پگاه باز وا می‌کنید. شما راضی؟ мо розӣ симурғ. اکنون
ما خیر و خوش میکنیم بچه های عزیز. خیر تا بازدید. خیر سی مرغ دانا خوش باش. بازدید